Ti surat ngentay ikan kita ket naggapo kanipagayan tayo a Marshall. Nagsurat ak, ta kayat kumanmet na ibinglay, ti pakasalitaan mi asa nga pamilya. Nagtaod kami nga gasawa iti nakurapay a pamilya. Ngayon babayan ti tulong ti Diyos, inot ang nakalungaw kami iti kinarigat. Bueno, gagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Marshall. Ay na, nagadumanan ti umay mangan dito pagtrab-trabahuan ta akarinderya. Wan nga, Rod. Panggal daw nga minan. Isa syempre, agbisinan ti Chan. O ala, partakam kit dita. Wan, intan tatulungan ta dagiti kakaduatang agseserve. Miss, may saman nga order dito eh. Ay, mabit lang manong ha. Ate manong oh. Akyaman na. Nagwapo mo ti customer mo. Wan nga, Rod. Kasla ni Cholo. Jingay, leading man ti binibuya ta a Korean novela. Singkit ti matana. Wala niya. Ay na, nagkasat kan friend, lumakiam-am mo kan ka. Tumal na ka man. Asikasun kiti dagiti daddo ma customer. Un ka di. Uy, kita mo. Kitain na ka. Miss, kanto iti bayad ko. Thank you. Ate ti bariyayo manong. Thank you, ha? Ni, manong. Oray magtantiimak kat inigaman nyo. Hinggagara ka talaga, ading. Mabalik ti makiamam mo. Kwa, ibatam ko man tiimak. Mga no makita ti amo. Diyak ibatan, aging nga ti di mo ibaga tinagan mo. Siya gayam ni Marshall. Sika nga ading. Siyakmat ni Ariana. Agyaman na ka. Umayak tamanan dito eh. Kaya't ka amam-am mo iti gusto. Ariana, naggasat ka mo kin. Nakiam-am kan ka di gwapo a customer mo. Uwan nga, Rod. Diyak ninamnama akas di ti aramidan na. Uy, nakitak ti panangigam na iti imam ah. Siguro, idi inigaman na ti imam. Pimartak ti pitik ti puso niya. Sumardam ka man dito? Ay, oray siyak matan. Kas jay kagwapo ti masidag kanyak. Sana igaman ti imak. Ay na, amangan numatalimu daw akpay. Che, loka ka talaga. Imbagman ta nakaawid ka ita, anak ko. Wala nang. Pinalubusan nak mati amok iti karinderya apag trab-trabahwak iti nagpakadaak. Nasayaat nga rod tapno, umayda kami mo't iliwan sagpaminsan, anak ko. Wala nang. Kan pambarak matin amangyag iti abas tuyo. Ay na, agyamanak, anak ko. Nagsayaat kan nga anak. Wala, tapi nadakkel-dak mo't anasayaat. Kan nasayaat kayo ngamin anaganak. Iso nalaang ta, saan kan anak kapagtuloy anagadal iti kolehiyo. Tamarigrigat tayo, mag. Nanang, diyo ka din pampanunutan day taabanag. Maawatan kayo. Alangan mat apilitan kayo amang paadal kanyak kat amok mati kasasaad ti panagbiag tayo. Agyamanak manen, anak ko. Ay, wen gayam, ayan ni tatang, kan dagiti dua kakabsat ko. Napan ijay uma. Napan nakinita dagiti mula na. Napan mo't nag-eskwela dagiti addim. Sige nanang. Taisimpak biit dagito insangpet ko. Babay, manang. Mapan kami ni ti eskwelaan. Sige ading ko. Tarimaanan nyo ti ag-eskwela, ha? Wan manang. Kahit itamat nga raw ti panagsublim iti trabahom, anak. Wan tatang. Iso panawan kayo manan. Ala, anak ko.
Agan-anad ka akanayon iti kaadam ijay syudad Wen ka di kay madanagan. Ikarkararag may anak ko, nasaya at ipagtungpalam. Tanasaya at ka nga inanak. Agyaman nanang. Alang nga rod, patuloy akon. Tapno jak maladaw itibus sa pagluganak amapan ijay syudad. Sige anak ko. Uwan anak, ni Apo Diyos timang tarabay kan ka. Kastamot kada kayo kadagiti kakabsat ko. Nanang, tatang. Uy, amom, kanayon nakadamagan kanyak ni Marshall. Oh? Talaga? Wen, damdamagan na no sa dino tinapanam. Nganjak imbagbaga, taday tamot nga mintibilin mo. Talaga? Damdamagan na pa no sa dino ti Ilio. Nganjak latimbagbaga. Oh? Talaga? Sana kamang luklukuan niya. Amok Kat, anya pa yung kay timbagbaga na. Kunino nga umay na kanto kano pa siyaran dito yung boarding house ta. Anya? Wen, iso akinunakan kwa na si kanto laangan ti pangibagaan na inton sumangpet ka. Wen, aklunak, Mariel. Agayatak mo't kan kwa na. Jak mo't amo no naggapgapuan na alugar. Kan jak amo ti kababalin na. Ay, narigat ti mailawan anya. O di damagan to ni taga-ano. Damagam to amin ti kayat mo ama-amuan may papankan kwa na. O sige, kastan to ti aramida. Uy, di mon parigatan, tay ayatom nutlaang. Amangan mo maibaw inti matang na kanyak, no di mo pa'y laklunan. Che, di uray bagi mo. No ka, ang angawan ka laang. Amukmat asika ti type na. O sige, maturog takit din. Tapno masapat nga agreeing inton bigat. Agyaman natin manugot ka nga itulod ka. Wenmat tapno di momot ko na. Sakbay nga idiretso ka iti dagusyo at apay papananta. Ha? Sa di mo? Hinta pa'y mangrabi. Oray ta jakon agpasada inton madamdama. Sige Marshall. Addakan ka dayta. Agyaman hak, ta inaklon nakmatlangan. Napanagnagak ti kinapudnom. Iso nga inaklon kan. No kasta nga ron. Planuntan ti panagkasarta. Ta isumot lang ti turungan ta. Kasanon dagiti kakabsat ko apagad adalag. Di ka madanagan, ta tumulong hak para iti dayta. Ken di mo't kunam nga dapay la dagiti dadakkel yo. Di ardada mo tamang tarabay kadakwada. Agawid akpay nga rod. Tay baga kadakwada ti kaaddan tinobyok. Kan amot no palubusan da ko na makiasawa. Sige, adakin ka dayta. Kwa, nasaysaya at sa no sumurtak ken ka iti lugar yo. Tapno maamamok dagiti kakabsat ken dagiti dadakkel mo. O sige Marshall, no kasta ti kunam. Okay. Agpakada ka nga rod iti amon. Tagawit na no Sabado iti balayo. Kalpasan na, ipasyar kan tumet iti lugar mi. Asino nga taday taaya? Ingkaban kit di ilukat. Tanay, isang saganak ti ilutok apang rabyan tayaw. Sige. Tatang, naimbag amalumyo. May baga malamyo, tata. Ha? Kastamad? Sige, umunag kayaw. Tatang, nanang, iso ni Marshall, kaayan-ayat ko. Ay na, di mininamnama dahito apan nagawid mo anak ko. Katadapay kadwam anagawid. Agpaiso ti kinuna ni nanang mo. Tata, nana, simuro takon ka ni Ariana. Taumay ko yam ammo ti bagik kada kayo. Kan kidawag ko mati pamalubos yo. Kayat ko nga ikalay sa ti anak yo. Kwa barok. Ti makunak. Napanunot yo kade ang nasaya at day taaplano yaw. Apay, manut tawan mun aya, Marshall.
23, tata. Ket timet anak ko, 19 na pailaang. No mabalin ket di mi pay kumakayat ang makiasawa to'y anak May. Agpaiso day tabarok. Ay ngam no, talaga adisidido kayon asumrek iti na istadwa na panagbiag. Ay ket, awan maaramidan mi. Nanang, tatang, maawatan da kami kuma. Sana bale, tatulungan da kayo latta. Maipapan iti panagadal dagiti kakabsat ko. Agpaiso day ta, tata, nana. No pay saan matunay ang dakkal ti matmatgadan mi, ipaay mi latta ti mabalin mi nga itulong. Agyaman kami iti day tabarok. Ala ket no anya ti kunayaw. Sige. Ay abam to dagiti dadakkel mo. Tadumanon kayo nga ruday. Naragsak ka kadimot lang, nga no simple lang tinaangaya kasarta. Siyempre ti importante, legal ti panagasawa ta. Ala, nagyamanak nga ron. Nasaysayat mo't lang nga oray simple ti kasarta. Ta saan tamot abak nang tapno bongga ko mati kasarta. Agyamanak taman nakaawat ka, sweetheart. Rumbang lang nga kinaawatan ta iti amin abanag. Tapno naragsak ti bangunan ta pamilya. Wana, isa maawatan mo't siguro tirik na kita. Naa. Amok ati adda di ta panunot mo. Ay na nagsamitan ti kudot mo. Umay ka man kiti. Ay, nagirot mo tanti panangarakot mo kanya. Gaputa kayat ko arik na tinalaos sa panagayat ko kanika. I love you so much, sweetheart. I love you too, sweetheart. Anya ti ko nam, Ismael? Dandanin ti flight mo amapan iti Saudi? Wen, padasak mamatigasat ko iti sabali apagilyan. Basit mo't ngamin ti birok tayo kas jeepney driver. Eso napanunot ko tinag-apply. Kasta ka di? Lindad Cruz, kaptang wa tumay. Basit ta talaga ti birok tayo? Kasla kahit kumot ti ag-apply, pare. Wen ha, padasam kit di mat pare. Unsa? Lindad Cruz, kaptang wa tumay. Ala, panunutak man anay bagday ta abanag, pare. Anya? Padasam ti agaplay iti abroad? Wen ko ma. Napanunot ko ngamin. Ano dito yaklatan pagilyan tayo. Agnanayo naklat na jeepney driver. Awan ti pagbaliwan ti panagbiag tayo. Saan mo ta dakkel ti birok? Adakan ka dayta, Marshall. Tano siya, kuray saan kuman. Angam, adalatakan ka Suportaran ka no anyaman ti desisyon mo. Agyaman ak no kasta Ariana. Talaga akayat ko ti agpursiging agtrabaho. Tani, sikog mon ti umuna abunga ti ayan ayat ta. Marshall, agreeing ka. Nagsakit ti tiyan ko. Okay, aganakan. Saan pa'y mati amok? Saan ko pa'y akabulanan? Ala, sige, ipankalangan iti ospital. Anay ko. Kabalam ka di ti magnaging ka iti jeep. Ikarigata. Wanasan, bagkatan kalangan. Awan gasat ti anak ta, Ariana. Naada ni ti diferensya di sikog mo pa'y. Ti anak ko. Ala, aklo ng talangan. Sana para kadata ni baby. Noita, diyak pa'y lama aklon, Marshall. Aginanakan. Iturog mo pa'y. Tapno mabawim ti puyat mo. Kan tapno daras ka pumiksa. Jakon patuloyan ti panggap kong agaprod. Anya, ngam apay. Di ka mabalin na panawan. Tani, nakakapkapsot ka. Ngam, kasanon tinarogyan mapapeles mo. Sayang dagiti nagastos mo. Sa nabalin, jak paimot ka din na ito ti placement fee.
Siguradwak pa yan nasaya ti kasasad mo apanawak. Sa akong tumanan ituloy ti panggap ko. Itatanapigsakan bakat? Patuloy akong ti agabrod. Ngam saanan nga di Saudi. Sumurutak ka ni Manong iti Japan. Nasuro ka na may sa atawan na ijay. Kat inawagan na kiti naminsan. Ora ita nikidjen kami. Puno descendants kami ti Hapon. Kan nalaklaka ti papan mi ijay. Marshall? Tulungan na kano ni Manong iti magastos. Nasayhat mo't kiti ano kasta? Iso sana natuloy ti papan ko di Saudi. Siguro dahito itan ti tiyempo ang makapana kiti abroad. Sa bagay. Kasta mo't ti panagkunak. Sige patuluyam ti panggap mo. Kat ikararag ta a bendisyonan ni Apo ti anyaman a plano ta iti biyag. Nabaligi ti ipapan ko iti Japan, Mr. Lonely. Nalagaan ti trabaho kijay, kat simurot pa yan ni Ariana kanyak. Nakabakasyon kami ita. Ta tinawen nga agawid kami diti pagilyan tayo. Wano, basta kayat mi ti agbakasyon, mabalin na ta. Kanwan gayam, nagawid kami ita, ta kayat ni Ariana adito'y pagilyan tayo, ti pangipasngayan na iti made in Japan nga anak mi. Katagyaman kami unay ti Diyos, ta nakaipundar kami iti sanikwa, mabaen ti bendisyon na kada kami. Bueno, pagayam Marshall, napintas ti pakasaritaan ti Biagyo. Nupay adda dinteng panubok iti Biagyo, nalasatan nyo na kita. Ket kunam, rimbang ay kayo, nasaliwanwan kayon. Dayta ket parabor ti Diyos kada kayo.